azinga tol chung in do na thleng ta si him ten kan len na vang kho pui do ra ke mo chang zo ta teng ranga ao thong bom ma pua kil tin tang min zo ram kan bel ole khong in min lo unsubscribe mai lo la music lampang itui lo ni po khan hetiang ka da chang khaching lo slide liam pu atanga pathian thu ka da cha na omanga music lam thil ka da cha na omanga open box tiang te thil review na angchi ka ron da po khani tui lo po khan ka sei tong khan khong in min lo unsubscribe mai lo la idu angchi video ka ron da khan ni lo en sak le do ne ti kha karon sei do ni wo in hi music lam tui tan bi kha karon focus do na ka thai ang to karon sei fia ka tum do na arei de hlek po ni nga music lam tui tan chun arei lo po ni thai chuan ka man ru ang chi te kha ron sei ka tum nga chon mai kan man lai ang chi te kha ron sei du ka tum do na ni ti kha kan sei non le tu ni chuan en chin ta ila hey interface tiang chi te hi athal tu phama na ngai lo ni sound cut kan tiang chu hei tu na kaman lai chu ke chu concert ate tu na live streaming ang chi ate athat eva wa ya mi elen and hit howi ka mang tlang puya yamaha te po ka mang thowa prisoners te po ni ang chu ka soi to ang khan music lam tu ni kha chon mi achung kil hi ikling ani chon music lam thil ka ti to na zong zong kha ka da vek thin ani ti kha kan soi non le du ni chon hi speaker te po hi man to tak tak hi man kan chi nga chon studio ka han nei kan ron hian atlang put eng tengen man mi thiam mi ngen man youtube ate chu mi studio chon ngen man ti hen kan boi thi ni amma ero chu ke chon he studio monitor te po he to via nga tu na adam te noiman ang chi te po ni sela hemi branded ho hi athal tu ka amar chu studio monitor ta na poimo ber om chun chu ingai thak teng kha poimo ni studio monitor kher kher po ngai lo studio monitor ka na ya kam mix ha ta tang hian amar chu final na hian hey roland ania roland drum soina chom ho te kha ni ya hei hi tuna ka monitor ai hian tuna man to tak monitor a hen ka ring zo kani achan chui hi sum som panga de thok lo man to wa ngani apoi mo ber chu hla ingai khak tam na ber speaker kha I monitor dik tak tur chu ni vocal tan bi kan ti teang achan chu vocal chuan ngai khak na tan hen vocal a hriat fia theina kha poi mo a tuna hai music siam thiam an ning karon mention lo thelo ka panji te ho hai tuna ki ma chang te ti te lalke sai lo ti te laria ti te hodia ti te mo hodia to lot ke barbala mi kha an ni ho te hi chuan ni ek monitor hi an ma mo ni achan chu music an siam khan ari zong zong ai thak ngai ke ni chuan music an siam nal to sa kha o chap kan lo bela harmony te kan lo bela wang khan atul than lo ni monitor a poi mo ber chu aman to lam ni lovin ingai khak reng na ni tin ngai khak na hun kha poi mo ni I mix don chuan ngati nge motor chunga te ka ngai khak karin em ti chon motor hi ni tin radio ka ngai khak na ni a heta ka mixing an nala mo ka ti te kha motor a kan ngai kha enga mo ni du momo alo nei echo alo tam le tuk thai reverb alo tam le tuk thai khatiang kha motor a ka ngai kha puye ni chuan hei hi ni le bo ka hi man tlom te ni a second hand dollar som ni vela ka le ni a heti monitor man to pui hami monitor pakhat le nen hi som thum vela le thei ti na ni chu khatiang khan thil man to ngai lo ni eng monitor ngai ka manang ti ai chuan I lei du tak kha monitor I lenga kha I mang char do ni I man tam to chon ari om dan khai thiama chuta chon monitor that tak I nei do ni monitor that tak lei ni loin I monitor lei sa le I nei sa te kha hlut tak le thiam tu ni study do ni ole low and the kid music store om ta mi Canada hian music store ajon apui ber ome kum som hi velo thok to oma monitor hi mi KRK rocket ho hi first generation ho khala mangani first chuak mana rei to tu chuchunga tingai man ka tia heta thapui pui ta I oma music to rai thoka chuan monitor botlom te ni lei theisia second hand rong kal chan pon ka te apoi mo ber chu aman to lam ni lovin ka bengin kha monitor kha a khetowa khami ba ka mo lo ti top mai ni chu hemizat bass ka pek chuan hetiang hinga dikani hemizata treble mo EQ ka pek ani chuan effect ka pe ni chuan chu ani ti kha a hravek thei to monitor kha alo bai ha to ni chu engzat man nge ti chun tunlai market a chun somnga lek pon lei tur omani
so mga man ni ya ama chu na lei thei sang khat man po lei thei sang ni man po lei thei tu na noi men ho te tu na adam audio ho te po ni sela lei thei ma se ngatinge lei lo chan ti chuan a monitor te kha abai hat to monitor thaber nei idu ni chuan in nei lai kha study chiang la I study to nu chon thak to su aman to wang le that wang mai mo amar jo poisa kan hei chon thak phet kan tu ma gei po hi monitor hi chi som ni evel ka mang to ama ero chu hei hi kalo man rei to ber ni hei ka ring em ma chuan motor chunga speaker so ka ring em bo amar chu mix na tan chuan studio monitor thau chu ka mang ve tun chu hei po hi kum som de tho ka man to wa in ka bai hat thu khat to problem ka nei to lo ni ti hian heta ka ngai thak chuan hei po hi ka ngai kher to lo tu na chun hei hi second ka manga so main ka mang ta ni ti khan thilom ve ni chuan software re po hi tu na engei man te mi ron te then chuan logic ten mang logic te pe ko not em ta amar chu logic ka phang ve ringo taila pro tool si kum som de tho kan lo mang to ta pro tools ani lo pan studio 1 ti vel to free and tam takom ta studio 1 te phei chu chuan te khina na ai cubase ang chi te chuan nuendo ti ho chi te moi ta ka mix than chu a software wang te a monitor wang te ani khan lo ni an lo bai ha to expert to na software kha poi mo ni amar chu hei tu na pujon na monolisa khain rianga da duina recording abalu na thin kha an engineering kha chu puya ani ga upuya ani te po kha engen pan ti chon min nuendo te pro tools ten man line engen man ti chon Adobe Audition 3.0 kha ma zumang ta athalu tuk thoni achan chu Adobe Audition kha an expert to le tuk ringot tunen pro tools te phang vering ot ta le thiam chung lo chen eng ma chang am lo logic te po ko ta valein Apple te lei tai la Apple computer lei tai la eng ma chanom lo ni chu apoi mo ber chu iman than kha poi mo ni amar chu workflow tha kha chu mo recording ti tel lon chon achang chuan real time khan ingai kha thailo ni Adobe Audition te ho te po atha em chung na rangin achang chuan fu lo na te hi nei ve ni chu vain software a chuan eng software nge ti khamin zo thina tam zo kha chung karon chang chu Adobe Audition ni man pon poi lo a thai chuan nuendo te studio 1 te hei PreSonus in a chom tlang pui ta PreSonus how hi chuan mixer thale tu te monitor ta pon siam vek ta thil dang PreSonus he siam chuak ta PreSonus in a chom thin studio 1 ang chi te nuendo ni lo pon tu na cubase ang chi te mana thani tu hai Pro Tools le Logic ho chu bul khang original kher mananga ya software thaber mani duem expert ber kai tan software thaber ni studio monitor thaber duem idu chuan iman lai ibeina abai hat em kha thaber ni itan chuan chu tiang che chuan man ruwa hi studio interface te po hi ka mang koi na sa to ta hi man to tak ai ruban nis tiang te hi chu mang kan omlem lawanga Apollo 20 te hi man to ta interface a chun man to po le ni ruban ni te chu sei lo mitin in traffic anga ruban nis te chu mixer a po interface a po thaber khovela branded le man to beran ni ta ka mang koi na sa to le tu a quality hi kan fe fang tak lo ni chu ke ni ho benga te phei chun mo audio interface ai ngei man eng sound kat ngei man ti te min zo thina USB 2.0 connection nei chu tok mai USB C kher ngai lo USB 3.0 po 3.0 kher po ngai lo ni if man live focused te mo ai tu na M audio somruk man te po kamhang to thi ni tu na RDN te ho chu thale tu ke man to ta Apollo 20 te chuan tu na hi ruban ni sang te chu thale tu amai ro chu ka compare na sa to ta fe sang lu tuk lo kai chuan chu wang chu iman lai kha thari kan thil kan man lai thiam ta kan zir kha poi moni ti kha kan soi le du chun camera hi ngai man ti khamin zo thina camera hi tang puin cell phone Samsung S21 hi ka mang tlang pui a sei thil sei tuk thil lawa chuan Samsung S21 mang tlang pui ni hei tu na tak chun Fuji camera ka mang ta a quality hi emi cell phone a phechuna hriat sang lo ni chumo screen lian pui kan enten lo chun video kan soi lenga video chu vo in thlen hian uzawa zozam studio thap to thin zawa bolte a tin en tang re YouTube apo ani hi vo in thlen kala ro na ni video thila chuan ti khan mi hi chu credit pack nom ka tia chan chu an thi nuwa fak rep hi chu ka ti velem no an dam la hen du to ken fakila nu le pa le u le naw te poi an dam line thai to kin mi la thai to kin support ila milo ni khat chu in boral san vek tu kan ni ka in boral san pon certified na kan nei ni chu kan chinat kol tong tak chuan an lo boral ni pon ka thai to ka chua to lom ti na ru awani ti kha kan soi le du chuan
ไม่ลำบางครั้งนี้มันมินติเล็กที่นั่นไม่สตูดิโอไม่แต่ว่าให้ audio technica ที่เขาเตะจาเลยสมมติให้ตาเพจจน second hand เพจจนสมรุกเตะปนอะไรเทนี่ audio technica ที่เตะจน10เพจจนตา Rode NT2A NT1A เองสตูดิโอไม่เงี้ยทางที่เตะปกค่ะสตูดิโอกันเนี่ยกันเรียดตักมาจนกันบวยนะสักทีไม่นี่มันกันเราบวยนี่จูมานี่ปนวัสตาดีตักเลยดังลำนับปกันเรียดมาปกหันกันบวยน้อยตาอภัยโมเบอร์จูแคมราปนี่เส audio ทิลปนี่เสดังลำนับตัวน่ะไอ้ full HD ไอ้ชุดอะดังลำนับเลน 4K เนี่ยเรียกเราเขาจะติดตั้งจน full HD ท่านี่ไหม interface เตปอัฐาเลยท่าเราค่ะอีกเป็นยินอาเรียดนัวชวนอัฐาไงตัวน่ะ 4K เต 4K ปะ4 to 10 bit เตอมเลต้า raw อมเลต้า4 to 16 bit เตอมเลนี่ video quality ข้ามีครั้งแล้วว่าอัฐากันเลยเขาอมจีอมเลวนี่กันเฟียดสันนัวเจ้าขันอัฐาเซลอัปเกรดข้าไปเลวนี่กันลุงโอ้ยถ่ายทอดเลวนี่ชวนที่เขากันสวยดัวโอ้เลยให้ไม่ที่ละเตปเฮียนที่เฮียนให้ที่เฮียนไม่ที่เอ็นชินไตละให้น้อยแมนเฮานี่ตาน้อยแมนจนเรียกกันGermanเฮาเสียมันนี่ค่ะแท้แม่นตาตัวน่ะ Rode NT1 NT2 เตปฮีอัฐาลุตุเองสตูดิโอไม่ปอทานี่ condenser mic ริมมันนี่จนอัฐาเวกดังลำน่ะอมเลมเลวนี่ให้ room ฮีที่นี่เลยมาเฮาสโลตันจน treated room ตัก isolate ตักให้กันเสียมไทยเลวนี่จูอามาเราจู echo เฮาเต reverb เต on feedback เราตัวกับอี room อี treat นี่จวนอัฐาลุตุ condenser mic มังไทยNeumann TLM 102 102 เฮาฮีอามาเราจูก็ compare ตัวทีนะขมี audio technica ที่2020ที่เวลาเราเนี่ยก็ compare ต่อสมรุกมันแล้วกันนี่จู่เขาเนี่ยจู่ก็ compare กับจู่ดังลำเนี่ยฮิตเล่บักินกันเราอามาจู่ YouTube เตกัน enter mixing กันเตกันโอ้ให้กันนี่จู่กันใจเทียมแล้ววะนี่ก็น่าก็รันใส่เฟียงอ่ะกันใจเทียมแล้ววางเห็นเองไม่ไงมังเสถางจู่มีจู่มังเสถางกันตีกันติดทีนะอามาจู่ไม่มังลำปังคันนี่แล้ววะนี่อีเหี้ยเทียมไงอีไม่มันไล่ค่ะไม่ทับเบอร์ในด้วยอีมันไล่ค่ะexpert หนัวจนไม่ทับอะไรเสียมจังเทนี่แต่ขึ้นนั่นอะให้ฮี sure beta 58A นี่อะให้ฮี frequency พอสร้างอะsure SM58 ขันเรียงอะ SM58 เนี่ย a big brother นี่ให้ review นักการต่างอะ sure SM58 ค่ะก็ review นั่นเองดูนี่จนให้จุ่มกิลฮีกิลกันนี่จวนก็ review ตัวนักข่าวมาให้ฮี sure beta 58A SM58 เนี่ยขันเองดังลำนี่จนให้ frequency อะจน low เฮียทากันติดเลยมิน vocal ตันแค่นี้อดจาก low ตันใจเทียมตัก low ตันนี่ในโอแต่เฮีย boost ring บีกับเทมตากันสวยเลยอ่ะเอ็งไม่ไงก็มันนั่งติดขันบัวเลยไม่เทียไม่ตาขจร condenser mic ปะมังไงเลยตัวน่ะ treated room ปุจนะmonolisa studio ปุจนะหาวนารโม monolisa studio ในตัวขันเอ็งไม่ไงมั่งติดจนก็เรียกโซโล่จน recording กับลูกัน SM58 ค่ะมั่งก็เรียก57ส่งไงนี่ค่ะอาจารย์จูบาซาร์นายนอมตารีขาลุดเต็มเลยตัวนี้จูเฮตียงเตฮีมีไดอะแกรมเฮซีมาวางอินตัวน่ะเฮียน treated room เลยว่าเล่มาเบ่งเช่นนะหุ่นน่าวจับเตอมนะหุ่นนั้นคอยมีเงี้ยทัศกังเฮสังขจวงมันเงี้ยทางเฮจะนี่มันฮีอาฮีทัฟเฟซอกงาติเงี้ยติจวน noise อลุดเลมฟิตขัดเบียลชูก็มีบักเฮียลุดตั้มไทยแล้ววันนี้ช่วยจูฟิตเนี่ยติเตงอาเจ้าเบระให้เวทุงจู condenser ไม่อะไรจู diagram เฮียจ้าวันนี้อาจารย์ว่า noise ริมมี a pick up โอแต่พอ a clear ลุดบีกันนี่อามาจะเอ็งรีมาอมแล้วจน condenser ไม่จะให้จนกลุกไทยมีอะไรอาจารย์จะ condenser จนโอเฮีย pick up ขาโอเฮีย frequency ดิกตะกินว่าลุดไทยโอเฮีย clear mm อันนั้น mm บีกันนี่ condenser จวนอามาเราจะรีอาริกหน่วยจวนให้เฮียทัฟเฟ่เหมือนขันติวโดนใส่กระทั่งเฟซอกให้จันนี่มันเล็กนิสินสังเตลมันก็เตะกระทังชุดยังเจ้าจนปุจนะโมโนลิซากันดาดุยเตลาเตกับวาริกอดพอขัดเองมันติจวนคอนเดนเซอร์ไม่มังลวินไดนาไม่มังไดนาไม่อมันชันจูบาซารันอมกสอยตองขัดอารีตัมลุตุกันนี่ชุดยังเจ้าจนอีอมน้ำมันสตูดิโอในเยซิร์ขันสตูดิโอเตตูน่ะทรูเตอร์รูมเล่รีเคทไทยแล้วว่าอิสยามตบเตนี่เราจวนcondenser ค่ะอินในขนมเจียในเรานี่ SM58 ตัวมังอ่ะอามาร์จูเฮตียงเฮาเวลทุ่งจู condenser จูติ้งกันใจตาเฮติ้งกันใจกันเราเทเดวันนี้พวกขันมินอัพพิกอัพเวกกัน voice ค่ะequal ตะกิน consistent ตะขันพิกอัพเวกตาอามาร์จูเฮตียงไม่ตามีอีใจที่เราตั้งไม่ใจนี่ปุ่น consistent ตะกินตัวน่ะอินจินี่เวลนี่จวนอินจินี่อินจิทุ่มอินจิลีอาโปโลดาตายละอินจิลีเวลได้จนเฮตียงเรื่องอีใจข้างไอ้ทุ่งนี่จน pop filter ช้ามาโมเลยจูอะไรเฮียนจวนที่เวลาใจจนที่เร่งเห็นใจยังไงอะตัวน่ะละม่วงเตะเละละกูลเดียวอิสระโดนนี่จนอีเทกอลเวทให้เราอาจารย์จุดเล่มเตะเฮตี
khan ari khadang lam na om to ni he condenser mic bi ka chon a pick up zau e ma wang khan condenser ni tata condenser ho chon pick up zau ta ni khata khan tu na ti zo de lek pon lo sata ti de lek pon lo om ta la a pick up a equal takin consistent in ri thai ni tian klemin a thlek de thai ni chumo zai pha pon tu na in churuk vel tang za in churuk vel tang hen zai reng thai la ti kan thle ni pon ti hian in churuk vel tang ti la an mom bi chuan mixing pon mixing and mastering khoi pon ma ro chu condenser manglawa dynamite imang thung ani chuan tu na no ban beng cheng tanoi noi ta beng cheng ti mai la hai beng cheng overload ania amaro chu condenser mic chona pick up vek don varin dynamite microphone imang ani chon eng mai po mangla ke chon sure hi ka recommend bi ka man tama wangi adang hi chu ka test wal du le tuklo hai apex te po umta chuan hai mic chu dang dang om ti kha chon mic po hi kan soi lenge root nt1a nt2a ti ve ka mang kual na sale to ko o that lo wang hian ko o chei dan ka thiam lo wa software apon min eng software yan mang ti hen ka buai ni eng tin nge on chei bi amai ro chu i expert ani chuan i software kha tuna adb audition pon reverb te delay te nei vek tuna pro tools pon ni se logic pon ni sela nuamlo pon ni sela eng software point studio 1 pon aman echo te reverb te anei sa vek kha kha iman thiam chu eng plug ins ma le yangai lo ni kan manga wave how te tuna hai vox ti temo ami chi sang ka mang na sa ato pa chon enge man thiam china chon pro tools na achom kha lo tha per tho ni karon mu don chewa ka man tlang pui kha amai ro chu ka man ang kher kha in o ngai lo ni chun hai zai thiam le lek phei chu hai tuna zai thiam ho kan ti teng zai thiam ho phei chu an o hi chei hi nuam lu tuk ni khata ni khat soi lo an zai zo che hi mixing hi ka zo thayang karing hei tuna zai thiam tam tak hi chu reverb le echo tlem bakan ma mo lo ni zai thiam tak tak ho yen compressor tlem kan da kai mai ka zai thiam lo em wan kai ma kai zira ka o ma ka cheinal the ni chuan tu o phoi ka cheinal thei ni top mai kai ni hoi chu zai ve top apat po pe thiam lo chi kha kan nia pat pe tur te po hen mi kan ruai ta hei tuna an hing soi lo thei lo wa bi ze di chang te zai thiam em chun presila fan ai fel lu tuk tak zai thiam lu tuk bok kha chon he ta chon moya kan tia moya hi ron tilang zo nga moya hi zo fa te jinga lek pe thiam ka ti ber pol mi nia amai ro chu zai thiam kher khen valar lo ni zai thiam lo tam tak hi milar ka khem khop men lar lu tuk an zai thiam ka ti mi alo te kai ma ang level le ka ngai te hin lar em le loisia zai thiam ka ti deu te hin lar le thei mi lo mi hre dan lo le lo kha chu pathian thu ni ya kan lar le lar lo te le kan thil ti na ko hi chu pathian thu ni ti ha kan soi le du chu nei pop filter te po hi chenga man te ka mang ta apoi mo ber chu pop filter po hi hai ke chon keima tan chok ka man wangin keima ne in mil turin ka modify le thin ta chon hei tu na hei mic stand ti te po hei mic stand ne lo ni hei te po hi light stand ne ka man mai kha studio nei don chon mic stand kher chumi kher ngai ti kha om thina angai mi elo hei tu na hian mic stand aina le tin ka du zo ka ni hei mic stand aina thlom bo ka nei sa second hand vel ka le kual ta ni a stand hi led hei tu na led ho stand hi ni ta chuan a boom am po hi mic ta ni lo led boom ta thoni led ta thoni mi light ho ta thoni ya chu ni hai mi thiam ho re hian light ta cho man tur ang deuh le khian kan ril ru hi an ti koi thiam mo chumi ni wang chuan kei po cha atir chon man na chang ka lo helawa tuna chon ka du ang ka zong mic stand a chon hetiang level ka lei don ani chuan zan hi zathum ka se na nga ya award ti to lo ni chu om zia nei lo chu ai chon ting ka thil nei sa te kha ka la khoma ti hian that deu na ron chuak mai ni hei kan ti her zo ka nga hei helai po en chin daula i magnet mai ka mang kual ni weight po hi lei don tai la adik tak ka lei don chuan man to tak ani chu ai chon ka nei sa mai ka ting ka manga lo man tlak ve em ani kan ho sat lo te phei chuan le ai in zong na kan man lo chuan thei ang to ka affordable kan chet pho ta ngai ni man to pui phui chelowin kan nei chun te khan chu wang chu enge poimo te jong ka soi to thin ang khan studio monitor thatak in studio monitor ibai hat to le ingai thak ring ni ti ngai thak na monitor kha apoimo perani engla po ingai thak na mun kha tuna studio ni ngai studio monitor te studio tan choi lo mang mai the ibai hat tak lo tv built in speaker po kha atha fe jok ni ti ngai than he mani chuan kha tak kha amar chu soile soi no music khoi ta ro chon studio monitor cho poimo mar chu ke chu vocal cho ko khoi tlang puya ki ma te hote lal ke te hote
ชวนฮอดีเตะเตลรีเตะเฮียนหลาย mixing ซาทัลตุกตักไม่รอนทนตัวไว้คอยดังลำฟักง่ายเลยว่าจ้างจน EQ เต็มจะกระเราปดเวทีนอามาเราจูเองมะคอยง่ายตัวเราเนี่ยอัน music เสียงใส่ทัลตุกะคำนี้วันกันนี่ตานจน vocal เราใจมวยเลย harmony เนี่ยเราเบลมวยเจ้าขานี่ตานี่จูมีจูวังจวนกตานจวน all em มา vocal บีก็คอยนี่ไปจวนปอยโมเราเองปนนี่เสียไล่ง่ายขดอนนี่ปน monitor ทัดตะก็ยังไงข้าก็ปนนั่นเลยสิเราอังจีค่ะ monitor ฮีมวยลุตุกังไงทักไทยน่าปอยโมเรา monitor อิมันตัวจูตูมาเด็กเตปินะอัชมโมเด็กเตปแต่แค่จู passive speaker นี่ค่ะขัดยังแต่ข้างไงทักน่าตาจูทัฟเฟซอก monitor เชลุตุกตัก studio monitor แล้วว่าปัวอันนัลจวนเฮตียง monitor ชาจนอันนัลโดนสาติค่ะเรียดตบตัวนี่จุดก็ study เวทานั่นนี่ monitor เชมตุนมาเด็กเตปเขาเตเด็กเตป passive speaker เขาค่ะข้าก็ยังไงข้าก็เอาไว้คัน EQ เขาส่งค่ะ flat เวกไอ้ด่างจุดที่ยังไงข้าก็ปัวอันนัลจวนเองมนุษย์ตัวเราปงไอ้ขลาอันนัลตัวจู่ฟังจวนนี่ให้ตัวนะก็สวยนะจริงๆก็สวยกันนี่สมนี่มันเด็กก็ละมังกติฉันจู่นี่อาฉันจู่ก็เราใบหาตัวแล้วแต่สปีกเกอร์ทะเลว่าพี่ยังไงเห็นลาปออาชวกทะเลข้างมุนาชวกทันจนถ้าเอ็มโดนติขันนี่จนโอซอฟต์แวร์จุกจังเลยแต่มินมิกซิ่งก็ค่อยดันค่ะคารอนติละngaให้มิกเซอร์บอทั้งนี้จู่มิกเซอร์รัวขันให้จู่มิกเซอร์ค่ะอีด่างมิกเซอร์เลยมาเบ่งเดี๋ยวเล็กขันนี่รัวอีด่าโดนตานี่ที่ขันยังไงตัวนะคะอัฟเฟรชไทยเดี๋ยวเล็กให้จู่ให้เต็นสกรีนเลยแล้วมาด่าไปได้ตัวที่เนี่ยอามารอจู่ว่าอินตันบิ๊กจนที่เห็นกระดาษโดนนี่ตัวนั้นก็มันไม่กี่ Pro Tools เนี่ย Pro Tools 11เนี่ยชัวร์เวลขันกันเลยกันเอ็นชินโดนี่โอ้เลยแล้วกัน mix เรื่อยๆเห็นให้เทียนเอ็นชินไตแล้วก็เอฟเฟกต์มั่งเรื่อยๆจู่อามาสับเบราจู่ยังไงกับมันที่ชวนแต่งตรนที่เรียนกันมองจู่งะ R-Vox สันที่ให้ฮีคอมเพรสเซอร์นี่ให้คอมเพรสเซอร์ตั้งเห็นก็โอ้เลยมาเราริงเดูข้าอปดเนี่ยมาอปดสร้างให้ฮีอามันดันตักค่ะอินสตาดีง่ายให้ปดชินงะที่ชาวเล่ชินงะที่เห็นที่ชุกเล่ชินงะที่ขันเองอันนั้นทอดีค่ะอีกเรื่องยังฮันโซฟีวักโดนปนให้ตะกตียังเคร์ข้าไทยเลยว่าจู่ให้ปอฮีเกณฑ์เอ็นที่ปนนิตาเซไลฟ์เพลย์เรื่อยๆเห็นอาร์เรตเลยว่าปอยโมนี่อักคลิปเรากันติดยังจู่อักคลิปเราตุนเห็นกับเพลย์ชินงะไอ้แต่ชินแล้วก็อ๋อตัวชูอินโดนัดเล่นตาซีที่ข้าเนี่ยชินให้ตาเห็นอเมตอร์ที่ตาเห็นอารมณ์เซนนี่จวนอาเซนเคร่งก็จู่อาจีมีอะไรวะนี่ปลั๊กอินนี่มังเร่ๆคันโอ้เลยอมดันจู่ให้พอฮีคอมเพรสเซอร์เนี่ย R-Vox กับมังคลังปุยให้ไอ้ทราปอตั้มตะก็ออกมาเราจู่ก็มาโมเลมเลยว่าให้ก็เรามันทันตัวนี้ตรงนั้นสตูดิโอนี่มังอันนี้ปนให้ Pro Tools มังอันนี้ปนอามันคอมเพรสเซอร์ในซาปอออกมาเราช่วยก็เรามันเนลตัวนี้วางคันกับมังไม่เดี๋ยวที่สร้างเวลชินังdistortion เตอเมมอพิกเอ็มที่ใครเย็นงขัดเทียบปีกันดีขจรนังมันเสียมเริ่มไม่โดนนี่ชวนให้กับมังคลังปุยประคันนะให้กับเป็นไงโอกระบูสตาชวนให้ตะกระบูสให้มีกระบูสไม่นะจังชวนให้ตะตังเฮียนตังเฮียนกันตีให้กับให้ plus minus 9.6 เท่ากับอัพเตนี่กับว่าอัพเฉาให้ตะตังเฮียนอีดูชวนที่เฮียนอีตีริงินอีตีซอยไทยตาอามาเราจู่อัดล้างปุยนให้ตาเห็นเคลมเตะเจ้ากับถือนี่จน R-Vox กับมังตาสิกันอาเฮียนเองก็มันเลยที่จนให้การจ่ายเฮียนเดียให้ฮิจูเดียสรันติตารีโมให้การจ่ายเฮียนให้เมื่อเช่นก็จนอัน mixing อันข่อยตาอันโอฮิเรียมตาเนี่ยตัวน่ะแต่ซีที่ไล่ตักขมีรีซิเวลนค่ะอัปไปนี่มาเสียอีตีตำลึกตุกชวนหุ่นเช่นขตาขันอีใจน้ำมุนาตีขันตัวชุงอินโดตีตะกาขันให้อวัตตำลึกตุกชวนชุงเขาว่าไปบ่งมักเทนี่จูหากจูให้อีมันโดนชวนอาเซฟจินค่ะให้ปอยอีเพลย์ยังตัวนั้นกันเพลย์ชินงะเต็มกันเล่นนะฟังคบปุยตัวเราเกี่ยวกับจังสูกาวางคสุมตัวละแต่พอตอนปวดหลังเสียค่ะขาอิติเนียมเป้าเละ
S re sibilen ho kha apai nem don ti na ni DS rian remote o hriam le tuk te hei tuna EQ kan petanal to kin kan che o te kan chei pan to kan chei pan pha khan ami sibilen siri te S re om na ho kha ara hriam ta le tuk ta ipo niam po le mi thread thi mo THRE thread chi ipo niam po le pa apai ta manga apai tam le tuk chuan tam takam yut pal thei ni hei chu engza ta hniamin nge ipai don ti na ni range hi chu hei chu ke ain sap to thiam ve kanga kha kha chu I lazir azai tu zer han ke ni ho hi kan o thum viau nan siri le sri kan lam hian ava sin le ava hriam le to kai chun ka mang tang kai khop mai hi chutia ni lo chun EQ kha kan pot tam ngam lu tuklo wa situation mo polish kan pe tam ngam lo thi ni hei chu nangma du da na zir khan I pot chin ngai khathiam mayang engma khoi dang la mangai lo tun hen a lot ami ama preset te poi mang thai ama ju ke chu ka mangai lo default ta hen ka kalta he ama factory default ka ma default tang ka adjust la puini ti kha hei second na ka manania tha na chun hei hi mana ngai lo hei chu ka mang ve mai me chan chu ka nei van ka mang ve mai me hei chu EQ pa ngai tang khan I mang thai ni hei enge kho ji chen SSLG channel ti ni hei chu man lo po poi lo ni chuan NLS channel ti hei po hi atir chung ka mangai lova hei po hi ama default to patang hian a default ta chuan en chinanga I hre thiam dan tur chu ama hian I lot thai eng precious ngai momo spark ngai mai hei du to kini mang thai ama chu ke chung atlang pu hian tuna hian default ti ka mang ni default khatin ka mai ta kai ma ten ka duang to ka drive ani effect hi izir don ani chuan music tel lo ni ngai thanga o chau hi ngai thanga ti khan I pe fu thayang ama ro chu ama chau vocal chau ingai tha ka moi to ka irin le echo le reverb tam to ka ingai kha music nen chun alo claim ngai ngai thin tekhin na tuna hian chun hei ka man tlang puin ta kan hril le chawa chuan vocal finalizer ka mang ta ni hei hi vocal finalizer ena ti thei tam tak om ta tuna compressor po ma ten na china compressor ka soyang chi kha anei ani amai ro chu ka mang lawani achan chu compressor ka man to wangin he ta hian hei ka man pakhat kha r vox atang ka compress tel to thau ta wangin compressor level po study ngai nang ma ten is mi zai ti ramo hlai da nga I her chinanga exactly compressor tem che camera chon soi tai la uzawan min khil ji ang hian ai compressor chu video apo ni sela cell phone na kan record hi chu compressor ta 5GB pon tam tak record the tu na kan camera man lai thunga hi chun 5GB chun 4K 422 60p kan record chun minute tam po record thai lo ni 5 gig lek chun mo a compress ani voice coming compress ka I man tam chuan o chevek the ni anti-copa condenser mic tha po mang mala anti-copa interface tha le sound ka tha po mang mala compressor I man sual vai chuan o kha that na zong kha compress chevek mai ni chu mic chetak le interface sound ka chetak mang angi ni le don ni chu poimo khop mai compressor man kha nang mani study ngai thai meng kha chu karon la da leng khami mixer big tan bi khan mo finalizer hi te ka man ti chun hei ta point doubler claim ka manga chuan hei I tuna hian ama cheu ka ngai thak chun an chinang o hei kan mute lok nge ama cheu ngai thang o lo ngai thachin ro chu in do na thleng ta si hlim ten kan len na wang khopui dora khe mo kha ti khan a khok rum ani lo mi a khok rum hian a chang chuan reverb kan pek hian music de han lo tok chau thin ani heta khok moi tok le echo te reverb moi to ka heta I pek khan atlang puin music nen chuan alo claim thin ani chu wang chuan hei tuna mixer te mi tu live te po ni sela mi an zai don re hian mixer effect om mangani chuan an zai don hian effect apa an music ne in chopol moi tokin an zai zo chi an tong le ma hian effect off sak le thi commute sakani lo pon ka turn down ve ani volume ka down ve effect ka achan chu kan zaya moi tok chi effect hi tong nan chu na khok rubum to moi to lo ni ti kha kan soi le duwa chuan vocal finalizer ka mangani hei in ve kanga vocal finalizer kher ka mangai lo ni achan chu ke big chu achan chu tu na hen effect en taila amana achom reverb achom hi aman choma nei sa te pro tools poni sela logic poni sela studio 1 poni sela tuna adobe edition kan hongchin mai menga adobe edition te page free na tam ta hei heta point en chin tela ama te
echo le reverb thralutuk achom sa fe kani chu hei studio reverb ti te surround reverb ti te full reverb ti te convolution reverb ti te achom fe kani ta hian aman special pitch and time and pitch po chuan hei tatang bok hian vocal remove na po kha oma kha po ron la da lenga hami vocal remove hi chuan completely takin music quality hi 100% ra thai to lawa chan chu e soundtrack ani lawa vocal remove hi chu danga apo haron la da lenga chu wang cha ama chompo ye tha ama ro chu soi le soi nu kanai to sa hi chu mi third party mo native plug in lo hi atlang puin ka hang tel ve thi ni ole hei chu vocal tan dik chu karon soi ni ta vocal finalizer te po hi mun khata chau track khata chau ka peta ni tuna music cm ni chuan hatiang hian ama son reverb ti pek thai ve mi alo ni ipe vai ani chon tuna truck so omta se icm like tuna bass guitar te lead guitar chon hollow guitar drum tuna thom chau te a bass chau te hi hat chau te kha ngai vekta truck som ni chuang a reverb pakhat theu multi ni pe ni vai chuan I computer engine amo hami a software amo a nei lo thaini chu wang chuan atang puin bass output ka an siam thin ni chuan kei ve thung chuan reverb hi chu ama truck a hai en chin ta ula kada top ta ni hami hi ka vocal truck ani ta hei vox 2 ka ti hi hemi truck anga ti reverb kada top ti chuan mundanga pek na tur om to lo bui chu ka pek tambera po harmony ne nin mun nga ru vela khan kada ni mei ta a level po du to kin I o zong zong kha level in ang vek po na poi to lo ni abar chu bass I pek na tur chan chu bass ti om je chu he ta hen entai la sen en ti kher kre achung entai la he chu insert ani insert are re chuan hei mixer a pot insert ti ho chu return ang temo insert return ang chia te po ni sela hetai chu effect chu da thai ni ma se sen ti re chu mixer a po sen ti om kha nakina mixer a karon soi fia lenga kha sen bi kha chu khoi ang ava sen chua don ti ni kha khoi mun ang ava sen chua du ti ni he sen bi khi om nge eng software a po sen atang khan enge ka va siam ti chun he ta hian track I create don re hian tuna hian ke ni Pro Tools mang hau chu tuna atlang puin mono le stereo I select thaya chon hei audio track in engei siam don tuna master fader hi chu pakhat bakhat ma molo ni aux in aux hi ran pan ka siam thi ni aux I siam chon aux chau kha I va send out the ni o hei ka create sa chu ni hei tuna hian engting ne ka create ti chon delay chau mo achan chu delay bi khi chu ngati ke hatia ka da chan bass output ngati ka man kher delay a hen ko o then khat kha delay tam se ka duwa athena kha chun delay om lo top se ka du ni chumi ani wang chun bass kher khara ngai chu tiani lo chun delay athena claim athena tam hei te khina ka ron play china nga ko o chau ngai la chin ta ula tol chu in do na thleng ta si him ten kan len na wang kho pui toral khe mo chang zo ta cheng ranga au thong bom ma pua chen ranga au ti kha chen ranga au in ka repeat du ta ni kiltin tang ngin zoram kan be kha delay kha ka ma mole to lo ni chu kha delay kha ka ma mole to lo wang khan delay hi khan pa bengi siam chun hei an niam na la hi an chin ta la chen ranga au ti lai ta khi an chin tai la chen ranga au lai bi che delay ka pe sang ni hei du to kin hei siam dang lam thei ta chuan chen rang au chau kha sang chun tilai zong zong hi helai vocal om na zong zong bi ka hi ai delay khatle te chau omani te khan ka du na lai ka ti sang tai tilai ang chi te den tai la do yang min dom khwal tha yang in chin lai lung du u nau ti in do yang min dom tilai te kha do yang min dom lai bi kha tle mati san ka du wang khan do yang min dom khalai te ka du sang bi ka khalai chau kha tu na en tai la hai delay chau ka da ta mo hai delay ka da ta he delay kha khalai hai sang na lai bi khi chu delay tam do na antiam lai chu delay om mang la wani atlang puin hla zong zo hi delay tlem te anda avek lang pu ni tu hla saka pon ni sela anda tam lo kha chu an mani thu mani thei se nang lo mo attention delay tlemin lo war de on om reverb te po war on om ta echo kan teng chu te po war lo om dik ta kan du chin kha kan thei se nang lo ni chu kan du dan kha kan thei du dan kha ti to mayang chu musician tam tak hi chon delay po khan chon effect po hi khan vekilen siam bass an siam da ta ne tu na delay tan bass pakhat an siam ta
reverb tan bass pakatan siam ta kha bi kha kholai bi kang reverb kha pe kang ti kha beng ami kha tua te khina hen ta hen truck som nga po se kha truck som nga khan multi na khan delay pakhat theu kha da lo khan ani ro pon reverb pakhat theu effect pe lo khan reverb beng pakhat chawan siama bass output an siama sen an sen luta kha reverb pakhat chau kha hemi truck som ni khana mang tom the ni khatang khan idu za ta level kha he ta tang hian te khin nan he ta hian he pa hian chon a reverb delay kan petam teng te petam thai chon hemi truck tan bi khi chuan imet lenga a delay hi adu tle ma ka petle mang ati vek the ni khati khan ka mix thlang puya delay po hi atlang puin ke chu music siamin tilo ma ila delay bi kher hi delay bi kher chu atlang puin bass output front pa ka siamani amar choi worship la ang chi te a hi chuan te khin na worship la te po hi warm de ule klema reverb tam deu pe kan du thin ten khat lai bi kan ni chuan hetiang chi hian ka siam ve le te khin na worship la lo ni ta sela hei tu na hi chuan ta hian hei vocal finalizer ka mangta vocal finalizer ka man na hian reverb ka pek zong song hi ai apply ve kan ni chu helai reverb ka ti tamanga chuan helai bi ki chu reverb ka ti tle ma ati ve thai to lo ni chumi ani wang chuan worship bi ka chuan worship la te mun then khata reverb tam deu lek claim deu lek ka du ni chuan heting ka siam le thung ta ni engtine ka siam ti chuan olsam takin ka siam do ni new ka ti anga truck ka siam ta ka soi tong khani chu in anglo ka ti kha kan software man dana zer kha attention aux input amo bass input amo ti kha effect input amo ti po khana mai the then khada chun to na hen aux input ka siam than dani auxiliary input hi stereo in ka siam mono po ni siam thaya stereo po ni siam thai ka siam do ni aux input mo chun pa ka siam ni ka create cha ta ni he ka create hi ai main master ani ta main master ni ta ni master chung chi kan danga kan create anga I create role chi hen ai level ni he level ni ta san le san lo chu tiang chuan he ti lai la hian he ka create ta he reverb kan ti kha kharange reverb ka ti ta mo he reverb en engma effect alo omlo ni chuan reverb effect atan hen bass ai nge ka valuang ti chuan bass a hian reverb khar khar ka thlang don or 7 and 8 po ka thlang thai or 11 12 po ka thlang thai ka chu 11 and 12 ang chuan I reverb pek na tur ka 11 and 12 man ve ngai ti na reverb ka siam to thino vain reverb ka mang chuan output a chuan ni e output pa ngai alo om sa ka mang top 1 2 heta hen output a pe chuak do ni chuan reverb chu ka siam to ta ni hei reverb ka siam to ta helaya hian he ka hla bi khi han te teng insert ani lo in sen ka sen out don he truck bi ka hi he ta bass a hen ka sen out don ani he reverb om namuna ka sen don awangin bass a ka lu tanga hei reverb hen ka fa sen don ani reverb ka fa sen ta ni reverb ka sen to chuan enge kalang ti chuan he hi ka reverb level ania he tang point khoi lai mun nge ka pek tam don ti kha he hi chu avai tan intensity I pek za ta ni 10 ani chuan 10 level ve ki den pek ha tang hi idu leila pot niam le thei tho reverb a hen reverb I pek ve le khar khar ngai ta ni ole EQ effect ai value tanga reverb a hian enge to reverb h reverb kan mang thing I kan mang he hi reverb beng ta ni he reverb hi truck multina khan I sen vek thei do chon sen atang hian heta po tu na reverb hi du ni chuan bass atang ni lu tanga reverb ai va select mayang amaro chu ka hla bik chau he chunga kan da de yang hriat thiam na tan ol sam turin tikhana chung che kan da nge an ka son chauta he reverb he chau hi ka sen ani adang hi ka sen ve du lo ni he chau hian reverb ka va sen ta te khin na Zamboi tim pui azina tikha chon hriat thiam mai tro achan chu khata reverb hi ring to ta ni chuan te khin na helai te hi reverb kan pe sang te gi ti di chuan ama reverb intensity chu hata tang hian tu na 10 a lo da ta la 10 ai da chuan eng mai adjust lo ni chuan avai in 10 Mua chang zo na au Thong bom mapua reverb kha om noi ta ni kha reverb bi kha ta hi chu ka soi tong khan intensity avai ta na ni chuan heta hian ti ka lu ti chuan te khin na he ka pot niam vek phot ani
กระปนเทียมให้อโปเนียมด้านนี้ Pro Tools ให้จนนวมมาsoftware ดังจนดังติดตะกินมอนี่มังอาเคบีให้จนตีกระตาปนให้ลายจนเจ้าให้กระปนสร้างเลยไทยได้ที่เห็น all สมัยนี้ Pro Tools บีให้จวนให้ลายบีรีเวิร์บทำโดนตีนะโอเลยที่ข้านิตาก็ดีเลยแล้วก็ไงที่ข้านิตาเนี่ยตัวน่ะ worship ลาแต่กันที่โดนตามุนเทนขัดไล่ค่ะ reverb ทำเดี๋ยวเล็กกระดูบีกันนี่จวนโอเลยให้ลายเตะ reverb กระดูโดนกับที่โดนตาเนี่ยที่นั่นน่ะจุดตินเจ้ารำมีปุยเตจัวขลายเตะค่ะจุดที่เราเรามีปุยเตจวนที่เขา reverb กระดูสร้างนี่จวนขลายเตะค่ะสร้างบีกังมีปุยเตจัวคงเห็นอินง่ายเสียงโอ้ music เลยที่เช่นอ๋อ reverb เพลงข่าวเต้นให้ไม่พูดตินมีโลกัวreverb ใครข่าวตานี่ชั่วโมงริกด่านใครข่าวตานี่ชั่วกลางปุยเฮตียกระดาเฮียนเฮตีอีดาตบ triangle ตบ triangle ก็ติ square ตบอีดาให้จวนอัตบตุตังลงไงสรู้อ๋ออัตบทุดขัดจูวางจวน delay อ่ะเพื่อนชินตาอุเลยกับ fake ตีร์เวขัดยาดาตบเราคันเล่มินตีนิพอตังเล่มินิพอขันมีประคัตกันเละมาเจียขันอีอตบรัวเจียเวลาตบตัวขันง่ายทางที่ขันให้พอเล่มินอีเฟดเลี้ยงที่เห็นอีเฟดอินเฟดเอาอังเดาเลยขันนี่ไม่โม่ที่กระดาษล่างไปให้พอให้อดีเลยกระดาษนี้เอ็นตาอุละกระดาษอัตบละมาเห็นที่เห็นกับปอตาอาจุยรัลเทียลเทียร์นี่อดีเลยด่านค่ะจวนด่านเลยจะโอ้ก็ดีเลยกระดาษเวอโอ้ทุ่มบุญไม่ติไม่ไทยดีเลยเจ้าใครรัวตาเราละ reverb เจ้าใครรัวตาเราตาอะไรตาไอชู reverb ก็ไปตาให้แต่ EQ ไปไทยนี่ดูนะreverb ด่านค่ะเคลมซินเดวิดูนี่จวนให้แต่ EQ นี่ปลดเลยเอฟเฟกต์ไทยนี่จูให้ก็ดีเลยมันนี่ตาดีเลยเช่นขัดให้นักฟังไปไฮเลย low มาขัดนักขัดไฮนั่น low ไทยมาจูอาจารย์จู a perfection แล้ววันนี้จู a perfectly ตุกแล้ววันนี้จูเกี่ยมาเบ่งโมดีเลยชูงาเฮียนอีโอค่ะดีเลยค่ะทุ่มตะบุลอันนี้เราไปปั้นเล่ตุกันนี่จวนเฮอเบ่งทว่าเฮียนอีกาลังEQ ไปไทยนี่ดีเลยชูงากลุตา EQ กลุตาตุนะ4 band EQ ก็ไปตางตุนะก็ดีเลยค่ะปั้นเล่ตุกเดียวทีเลยแต่เห็นเบสิไปเช่าไทยนี่เบสิไปเดมินิปนเนียมังหากจุนังมันอีดูดานค่ะง่ายทางเชื่อมยังกติดานแค่ค่ะตีง่ายเลยวันนี้ตีค่ะกันสวยเลยดูว่า plugins อีมันเขาวิเองไงที่จน wave เขาก็มานี่ waves wave.com ไอ้ลูกจนอีมัวประเทศสารดำจนนนติชัวถ้วยกับใบเสียไม่รู้เอ็นสักใบเลยเท่าโดนเนี่ยนี่ตินกันดูนาติเต้นี่ติน sound system นี่ตินเรียกเจ้านะที่อังจีเต้ค่ะรอนดาเซลตุรกันนี่เอ็นไปแล้วซองเด็กตัวให้ open box ไม่ electronics อังจีเต้ไม่เช็ดทิลเด็กเต้ให้ตัวน่ะ hair dryer อังจีเต้ข้างเต้ก็รอนดาปูข้างของอินมินเรา unsubscribe ไม่รู้ละอีดูอังวิดีโอก็รอนดาข้างของอินมินเรา end สักเลยโดนนี่ทีค่ะกันสวยเลยดูว่าเห็นกันจะนั่นเต้มินเราเที่ยวสักที่นวางเฮียงกันลงตักจะนั่นทีค่ะกันสวยเลยดูดิจนให้เตี้ยทิลก็รอนสวยเลยเฮียเทียมเบิร์กันดีแล้วว่าก็ว่าอินติทายก็ว่าในตีนั่นนี่เลยก็ทิลฮี second hand เต้ก็เลยเวนี่กันทิลในไล่ลุดตะกินมังอีละนุปุยกันในนี่ปนกันนุปุยเตฮีลุดมิละกันนูเล่ปะกันอูเล่นาวเตกันอูเล่นาวเตอายอูนาวทันจวงเราฟากันในนี่ปนกันฟาเตฮีง่ายลุดมิละกันนุปุยเตกันปัสสัลเตกันกบปุยเตกันปิซอนเตกันปูซอนเตกันมากปาเตกันในไล่อายทันเราเตฮีปุ๊บเฮ็ดละติละจุนี่หูนาจนทิลทัดตักกันไงตัวทิลทัดตักกันเสียมเทนี่ติค่ะกันสวยเวเลยดูอันนี้กันชแนลเตอีรอนเลงลุที่นวางอินกันลมตักเสกนี่กันลองไหม